nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbonere kubaha ikaze uyu mwanya aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho ari kuvugwa kugeza kuri isaha ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 turi mu masaha ya nimugoroba ushyira ijoro. Biraza guterwa ariko nanone naho ingengabihe yawe ihagaze, dore ko mu by'ukuri hari abatari muri aya masaha. Ariko reka twerekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bamaze guhakana ibyakomeje kugenda bitangazwa n'imbuga zigiye zitandukanye zikoreshwa mu by'ukuri n'uruhande rw'umutwe wa 23 cyangwa se zibogamira kuri uyu mutwe, aho zemeje yuko mu by'ukuri hari indege ya leta ya Kongo yo mu bwoko bwa Sukhoi, muri zimwe mu ndege zari zirimo kwifashishwa mu mayoperasiyo agiye atandukanye mu bice bya Kivu y'Amajyepfo yaba yahanuwe n'ababarwanyi. Uruhande rwa guverinoma y'Kinshasa rero bamaze kuba bahakana aya makuru. Ndaje nkubwire umwe mu bayobozi bamaze kuba bavuga ko ibi atari ukuri, ndetse hanyuma dukomeze n'andi makuru kandi nanone tureba ibijyanye amato abiri y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 yaje kuraswa mu kiyaga cya Tanganyika, ndetse bitembagaza iterambere ry'umutwe wa M23 muri ibi bice. Si ibyo gusa, amwe mu makuru mufite kandi araza kutwerekeza ku gace ka Makobola, kamwe mu duce twongeye kwigarurirwa n'uruhande rwa guverinoma y'Kinshasa. Intsinzi ikomeye cyane irimo iragenda iboneka kuri kote FARDC. Turaza kureba amakuru yavuzwe ku bijyanye n'ibimaze iminsi bikorwa. Kinshasa rero, ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaganye ibibazo iminsi bikorwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 aho bakoresha abasivile mu kubajyana mu myigaragambyo. Ibigaragara nk'ibintu mu by'ukuri bitari byiza, cyangwa se Kinshasa ivuga ko ari ukurenga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu. Ibi Kinshasa yamaze kubyamagana. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragariza akanyamuneza ingabo z'igihugu cye ziri mu butumwa bw'akazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa leta y'u Burundi hamwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye berekeza gusura ahamaze iminsi mu by'ukuri hahungiye abaturage benshi bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turareba icyo abayobozi batangaje. Gusa ikindi kintu nanone tuza kugarukaho, cyangwa se amwe mu makuru akomeye cyane mu by'ukuri ngufite uyu mugoroba, nuko Kiliziya Gatolika ndetse n'ihuriro ry'amadini hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje gusaba ko habaho amahoro n'umutekano. Fulgence Muteba abona ko ubufatanye bwa politike cyangwa se ubufatanye mu bya politike buri hagati ya Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri bishobora kuzaba igitambo cy'iterambere, ndetse bikazaba mu by'ukuri n'igikorwa gishobora kuzatuma mu by'ukuri habaho imigendekere mibi mu buryo bwa politike mu bihe bizaza. Ibi bikaba byavuzwe n'uwita Fulgence Muteba. Turareba byinshi yavuze, unyemerere rero ntuze kujya kure, hanyuma dufate uyu mwanya cyangwa se dufate iyi minota twinjire mu makuru akantu ku kandi. Reka mere kuri iyi breaking news, imwe mu makuru akomeye cyane arimo aravugwa kugeza kuri isaha cyangwa se kugeza kuri umunota. Wakwibaza uti nibiye cyangwa se byagenze gute? Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byashyizeho amashusho ndetse agaragaza ibisigarizwa by'indege. Bivuga ko rero iyi ndege ari indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 mu by'ukuri, cyangwa se 35. Ntabwo byigeze bitangazwa n'iyo ubwoko bw'iyo Sukhoi, ariko bikavuga ko ngo aya ari amashusho y'ibisigazwa bya Sukhoi yaba yahanuwe n'abagize itsinda ry'inyeshyamba z'umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi kandi ngo bikaba byakozwe nyuma y'uko rwose nyuma gato y'uko uruhande rw'izi nyeshyamba ngo bari bamaze kurasa amato yabo, bigakekwa ko byaba byakozwe mu kwihorera. Ariko nubwo ubyumva gutyo, igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bamaze kuvuga ko hagomba kubaho kutizera aya makuru bise ay'ibinyoma ndetse na propaganda hamwe na manipulation za M23. Uwo bita Suryetona Mbuyi Kalonji Ligan, umuvugizi w'ibikorwa bya Operation Sukura ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, amaze gutangaza ko amakuru cyangwa se ukuri ku bijyanye n'iyi ndege y'intambara ya Sukhoi yagaragaye. Mu by'ukuri icyo agomba kuba yabwira abantu, cyangwa se icyo avuze ko yifuje gutangariza abantu, nuko ngo mu by'ukuri
uruhande rw'ingabo rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ruhakana aya makuru, bakavuga ko nta ndege iri mu zabo yigeze iraswa. Ati ibyo rero ni ibinyoma, ntimubyiteho. Uyu rero akaba ari Lieutenant Mbuyi Kalonji Rigani agaruka ku bijyanye rero n'amafoto ndetse n'amashusho, avuga rero ibi byinshi ku bijyanye n'iyi ndege yagaragaye. Ariko ni inkuru yamaze kuba yasakara, cyangwa se ni inkuru yamaze kuba kimenya bose kugeza uyu munsi, bikaba mu by'ukuri birimo biravugwa na benshi. Ariko ibi bikaba byakomeje kugenda bituma habaho umutekano kuba utifashe neza, habaho ubwoba mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Kugeza uyu munsi mwumvishe ko hari amabombe yarashwe ku mato ya M23, hari ambushi zabaye zikomeje kuvugwa, ndetse kandi nanone ibyo bikaza n'ubundi bisatira ku ntsinzi irimo iragenda iboneka ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice mu by'ukuri bakomeje kugenda bigarura cyangwa se bakomeje kugenda bafata. Rigani Mbuyi Kalonji akaba amaze gutangaza rero ko mu by'ukuri vuba bidatinze haza gusohoka inyandiko cyangwa se itangazo rivuga ukuri, cyangwa se ryerekana ukuri ku bijyanye n'ibyavuzwe rero ko indege y'igisirikare cya leta ya Kongo yaba yahanuwe cyangwa se yarashwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Andi makuru yihutirwa cyane ugomba kuba wamenya mu gihe imirwano yari ikomeje mu bice bimwe na bimwe muri Kivu y'Amajyepfo. Biravuga ko kugeza kuri ubu ngubu, nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zivuye aho bita zivuye mu gace ka Makobola, aka gace kakaba kongeye kugarukamo cyangwa se kamaze kugeramo uruhande rwa Côte FARDC. Hakaba hari ubwoba ku barwanya umutwe twaje intwaro wa M23 ko hashobora kuza kubaho ibitero bikomeye cyane ku mujyi wa Uvira, ndetse ibi bikaba byaciwe amarenga n'ibisasu byaje guterwa rero ku mato, mu by'ukuri ku mato y'inyeshyamba za M23, ibigaragaza ko nta mikino cyangwa se kugeza uyu munsi igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyamaze guhagarika ibindi bikorwa byose. Basa nkaho noneho bemeza cyangwa se bagaragaza nta gushidikanya ko bashaka ko bagiye kwinjira mu ntambara. Ni M23 n'ingabo za leta FARDC bafatanyije na Wazalendo, bivuga ko M23 amaze gusurwaho bita Makobola, ndetse sawo nyine gusa ku musozi wa Lunga byamaze kugaragara ko naho bahakuwe Makobola ya mbere ndetse na Makobola ya kabiri. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, imirwano yari yakomeje kumvikana mu misozi igiye itandukanye, aho bita Katongo, aho bita Kigongo, ndetse n'aho bita Kabimba, mu birometero bitarenze 8 uvuye ku cyambu cya Uvira. Mu birometero bitarenze 8, ngira ngo muri kumva icyo kintu. Kilometero 8 imirwano yumvikanye hafi na Uvira, aho bita Kabimba, aho bita Katongo, ndetse n'aho bita Kigongo, nkuko amakuru abiduhamiriza aturuka muri bice. Nkuko amakuru aturuka muri bice abivuga, mu nyeshyamba za M23 mu by'ukuri zaje kurasa ibisasu ku ishuri banza ryaho bita Shirika muri Makobola ya kabiri, bitera kwangirika gukomeye kw'ibikoresho, harimo ndetse no gusenya igisenge biturutse kuri ibyo bisasu byateye muri iki kigo cy'ishuri ribanza cyangwa se rya primaire aho bita Shirika. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu, amakuru aturuka muri Uvira akaba yavuga ko amato y'intambara afite moteri yakoreshwaga n'inyeshyamba za M23 ndetse n'abafatanyagurwa bayo yari mu cyambu cyo bita Kalundu yasenwe, ndetse araswa n'indege zitagira abapilote z'ingabo za Kongo. Mu gihe M23 yari yatangaje ko ivuye mu gace ka Uvira, ibintu byari biri kurushaho kugenda neza, ariko nyuma y'uko bivuzwe ko ibyavuzwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bitigeze bibukuru, ko ari ukujijisha, kugeza uyu munsi imirwano yarongeye gusubukura mu bice bimwe na bimwe by'ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, mu bice bimwe na bimwe by'ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Rwose imirwano irimo irakomeza. Hari rero amakuru akomeje kugenda amenyekana nk'uko ndimo ndabikubwira. Zimwe mu nkuru zirimo ziracaracara rero ni amashusho agaragaza indege bivuga ko ngo yasukwe 25, gusa nkubwiye ko uruhande rwa leta ya Kinshasa rumaze guhakana mu by'ukuri aya makuru, cyangwa se rumaze kwemeza ko ibyo atari byo.
cyangwa se mu by'ukuri bitari ukuri. Hanyuma rero dukomeje kugeza kuri ubu ngubu n'amakuru akomeye cyane, nakubwiye ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyangwa se Evaristo Ndayishimiye nk'uko mu Burundi aho ngaho rwose bakunda kubivuga, yamaze kugaragaza ko yishimiye ibikorwa by'ingabo ze za FDNB bakomeje kugenda bakora. Avuga ko ubwitange, ishyaka ndetse n'ubutwari FDNB biri kugaragaza ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ari iby'icyubahiro gikomeye cyane kandi bikwiye guhabwa amashyi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye ubwitange bw'ingabo z'igihugu ndetse ku bijyanye n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabivuze kuri uyu wa gatanu mu kiganiro cyabereye kuri stade Royal Muramvya ni mu ntara ya Gitega. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko ari ubutwari ndetse n'ubwitange, ku bw'ibyo akaba mu by'ukuri yazishimiye. Iri tangazo rivuzwe mu gihe hari impunzi nyinshi zaturutse mu burasirazuba bwa Kongo mu byumweru bibiri. Abantu barenga 84,000 barahunze bahungurwa muri Kivu y'Amajyepfo, bambutse umupaka berekeza mu Burundi nk'uko bivugwa n'abayobozi b'u Burundi. Urwego rwo guhangana n'iki kibazo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ari kumwe n'abahagarariye ibihugu byabo n'abafatanyabikorwa yayoboye uruzinduko mu gace ka Kansenga gacumbikirwa impunzi tariki 23 Ukuboza. Uruzinduko rwagaragaje ko hakenewe ubufasha bwihutirwa kugira ngo haboneke ubufasha bw'ibanze kubakuye mu byabo. Abayobozi b'u Burundi bagaragaje kandi ko gufunga imipaka imwe n'imwe harimo n'umupaka wa Gatumba na Repubulika Demokarasi ya Kongo byatewe n'impamvu z'umutekano, ndetse biyemeza ko umupaka uzafungurwa vuba igihe umutekano uzaba mu by'ukuri ubyemerewe. Namwe mu makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se ni bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa kugeza kuri ubu ngubu. Imyigaragambyo igenda itegurwa n'uruhande rw'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bivuga ko inagenzurwa n'izi nyeshyamba za M23, yongeye kuba mu by'ukuri yatuma hazamuka ikibazo hagati kutumvikana n'ubundi gusanzwe kuri, ariko nanone hagati y'umutwe w'inyeshyamba ndetse na guverinoma. Leta ya Kinshasa rero iravuga ko itabyumva neza. Mu by'ukuri nubwo ibiganiro bikomeje kubera i Doha biyobowe na leta ya Katari bihuza izi impande zombi, Kinshasa yagaragaje ko itari kumva neza ibyo M23 igenda itegura cyangwa se maze iminsi ikora, igaragaza ko abaturage bayishyigikiye, igakangura abaturage kujya mu bukangurambaga, gukora ingendo zitunguranye ndetse no gusaba abaturage kubashyigikira, aho abayobozi ba Kongo bavuga ko mu by'ukuri bamagana ibi bikorwa birimo bikoreshwa abasivile. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ntabwo ari umunsi ku wa kabiri tariki 23 Ukuboza, guverinoma ya Kongo binyuze ku muvugizi wayo Patrick Muyaya yagaragaje impungenge zikomeye bafite ku bijyanye n'ingendo z'agahato zateguwe ahantu henshi mu burasirazuba bw'igihugu higaruriwe n'abarwanyi ba M23 bakorana n'ingabo z'u Rwanda RDF nk'uko bivugwa muri iyi nyandiko. Iri tangazo rivuga ko by'umwihariko imyigaragambyo yabaye Uvira ku itariki 13 Ukuboza, indi yabaye Kamanyura ku itariki 19 Ukuboza, indi mu mujyi wa Goma ku itariki 22 Ukuboza, ndetse ni Bukavu na Sake ku itariki 23 Ukuboza. Byose mu by'ukuri ari ibintu byateguwe kandi ibi Kinshasa ivuga ko itarimo kubyishimira nk'uko bivuga. Itangazo ngo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya rigira riti guverinoma iramagana buryo bukomeye iyi mikorere idakwiye yo guhatira abaturage b'abasivile, birimo kugaragaramo ko harimo abagore, urubyiruko, abana bari kwitabira imyigaragambyo igamije gushyigikira mu by'ukuri inyeshyamba. Nk'uko abategetsi babivuga, ibikorwa bigize uburyo bwa politiki n'imiterere y'abaturage, bikaba ari ugufata abantu benshi bugwate ndetse no kwibasira cyane ubusugire bw'igihugu n'icyubahiro cya muntu. Guverinoma ya Kinshasa yemeza ko uku guhonyora uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage kenshi bitazabura gutuma habaho abahanwa. Yongeye gushimangira icyemezo cyayo cyo kurengera abaturage b'abasivile, gusubiza ubutegetsi bw'igihugu mu gihugu hose ndetse no gushyikiriza ubutabera abakoze ibyo byaha cyangwa se abakoze bene ibyo byaha, bakoze ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ababitangije. Muri iri tangazo guverinoma irashimira ubutwari bw'abaturage, ikavuga ko irwanya uburiganya bw'umwanzi kandi ikaba isaba abaturage gukomeza kuba maso no kwizera inzego z'ingabo za Repubulika
ndetse biyemeza kurinda ubutaka ndetse no kurinda umutekano w'abaturage. Guverinoma kandi yongeye kwemeza ko iyemeza inzira y'amahoro igomba gukomeza hagamijwe kugarura ituze mu burasirazuba bw'igihugu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Byongeye kandi kwigarura umujyi wa Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo n'inyeshyamba za M23 byateje ibibazo bikomeye mu muryango mpuzamahanga, cyane cyane ku Rwanda, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizera ko Kigali itubahirije amasezerano yashyizweho. N'amasezerano ya Washington yagiranye hagati ya Perezida wa Congo Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame imbere y'abakuru b'ibihugu byinshi mu karere ndetse n'abahagarariye umuryango w'ubutumwa bwa Afurika. Kubera igitutu mpuzamahanga, umwe wa M23 yatangaje ko bavuye mu mujyi wa Uvira kugira ngo, mu magambo yabo bwite nibo babyitangarije, kugira ngo haboneke amahirwe y'inzira y'amahoro. Bibiri mu itangazo ryatanzwe, mu itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Nanga, muzabikorwa ku ruhande rw'izi nyeshyamba. Ariko nyuma y'iminsi mike uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanama k'umutekano ka Loni yongeye gusaba ko uyu mutwe wava mu mujyi nibura mu birometero 75 uvuye Uvira, ahavugwaga ko mu by'ukuri izi nyeshyamba zigomba kuhava. Muri iki gihe ibibazo bya diplomasi n'umutekano, niho hateguwe imyigaragambyo myinshi mu turere tugenzurwa n'inyeshyamba. Amashusho yarasangiwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abaturage bafite ibimenyetso byo gushyigikira ubuyobozi bwa M23, bashima icyo bita ireme ry'imiyoborere yabo ndetse basaba cyane ko amabanki afungurwa, ni mu gihe bamagana icyo babona ko ari itegeko riturutse hanze. Mu kwamagana niko babibona. Gusa kugeza uyu munsi bivuga ko ibikorwa by'izi nyeshyamba mu by'ukuri ngo byaba biri kuba, bigatuma rero abaturage benshi bahatirwa kujya mu myigaragambyo. Ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga neza ndetse bugasobanura neza, cyangwa se bugasesengura ko butigeze mu by'ukuri bubyemera. Amakuru yihutirwa kandi y'ingenzi, hari bamwe mu batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bongeye kugaragaza ko batigeze banyurwa n'imikoranire iri hagati ya leta yabo ndetse na guverinoma y'i Kinshasa. Muri aba nk'uko byagaragaye mu itangazamakuru, ku muzo wa mbere hari uwo bita Fulgence Mutemba. Uyu akaba yavuze ko atigeze yishimira na busa gukorana na leta y'i Kinshasa, hagati ya Amerika ndetse na leta y'i Kinshasa, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinye amasezerano y'ubufatanye mu by'ingamba i Washington DC, agamije kuyobora ndetse no kwihutisha urukurikirane rw'imishinga yafatwaga nk'ingenzi mu iterambere ry'imishinga yafatwaga nk'iy'ingenzi mu iterambere ry'inganda z'igihugu, gucunga imiyoborere ndetse n'imiyoboro y'amabuye y'agaciro y'ingenzi, ndetse no guteza imbere ibikorwa remezo by'ingenzi. Ubu bufatanye mu by'ingamba mbere bwatangaga umusaruro, aho amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kimwe mu bigize amasezerano ya Washington yasinywe ku buyobozi bwa Trump bigomba kuba byakwitabwaho. Ibijyanye n'imicururize, imitunganyirize ndetse n'imikoreshereze y'amabuye y'agaciro, byose ni ibiri gukorwa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo ariko ubu bufatanye ngo bwaba bugoranye kubona inkunga rusange mu mibanire ya politike ya Kongo, ndetse bukomeje kunengwa cyane, nubwo guverinoma ya Kongo ibona ko bugaragaza icyizere kiri hagati mu by'ukuri. Ariko Lumumbashi, Katanga hose ntabwo bigeze banyurwa n'icyemezo cyabayeho cyo gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi noneho bikagaragara ko yinjiye cyane mu bijyanye n'ibirombe by'amabuye y'agaciro. Baho benshi cyangwa se bamwe mu babitangaza bavuga ko ibyo Kinshasa yakoze byaba byaragaragaje ko yishimiye inyungu z'ako kanya, ikirengagiza uko bizaba bimeze imbere. Ariko kandi nanone Amerika bikavuga ko ngo ibyo ikora byose yaba iri kugerageza gukusanya ndetse no kwigwizaho amabuye y'agaciro y'abanyekongo mu by'ukuri afitwe kugeza uyu munsi n'iki gihugu. Bikagenda rero mu buryo w'izi nyeshyamba, aho mu by'ukuri kimwe mu byongeye kubibyutsa nuko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvugwaho kutifatanya mu bikorwa ibyo ari byo byose na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero reka mbashimire, babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, babwire ni mwakoze cyane kubana natwe.
ni iby'agaciro kandi ni iby'ingenzi gukomeza kwibanira namwe. Twari turi kureba amwe makuru agezweho kugeza kuri uyu munota. Dukomeze tubane rero, icyo usabwa gusa ni ukanda subscribe cyangwa se sabone, like, share mito muri comment ntubyibagirwe. Ikindi kandi ngende Bosco Mutaramu cyane. Ciao ciao, hasta la vista.